Ni amakuru abyutse avugwa hirya no hino ku isi, ariko amakuru yacu reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turaza kwambuka i Burundi, twambuke tugana mu Rwanda, twongere twambuke mu burasirazuba bwo hagati ku ntambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, tutibagiwe na Israel. Rero aya makuru yacu reka tuyatangirire hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutabatindiye. Babwire ko mu gihe hari kwitegurwa ibiganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi, bigiye gutangira kuri uyu wa mbere, aho intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze kuba zerekeza i Geneve mu Busuwisi, ndetse n'intumwa za M23 zamaze kuba zerekeza i Geneve mu Busuwisi. Ubu haracyari kugenda bakozanyaho mu kibaya cya Ruzizi, aho ni mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Ahangaha ejo ngira ngo mwumvishe ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaje kuba gitangaza ko M23 ikomeje kugenda yibasira inzego z'itumanaho cyangwa se bimwe mu buryo bw'itumanaho igisirikare kiri gukoresha cya FARDC ndetse ifatanyije na FDLR ndetse n'ihuriro rya za ngabo zose za Tanzania ndetse na Angola, tutibagiyemo n'Abarundi, cyane cyane ko nari nababwiye ko bagiye kuvanwa muri iyi ntambara ariko ntibaravanwamo mu buryo bweruye. Ariko ejo ku munsi w'ejo ku itariki 11 nibwo barashweho Abarundi 21 bahita bitaba Imana ako kanya mu buryo bwihuse. Imodoka z'igisirikare cya FARDC zirahungishwa, zirirukanswa, zijyanwa mu majyepfo ya Uvira, ndetse ikindi nakubwira ni uko General Sultan Makenga yaje gukora ibintu yaje gukora ibikorwa bikomeye cyane, ko afite icyo bita Sky Dragon cyaje gutwika. Ubwo iyo mvuze Sky Dragon ni uburyo bw'itumanaho cyangwa se ni uburyo bw'ibyogajuru bikoresha ano maradiyo ya gisirikare, baje kujaminga itumanaho rya FARDC cyangwa se rya rino huriro rya FARDC na FDLR ndetse n'ihuriro rya Tanzania ndetse na Angola, batwika iminara yabo yose isa nk'ishya, iratwikwa ku buryo bongeye kuza kubirepara nyuma y'igihe gito, n'ubu ngubu bikaba bitaratungana neza. Ibyo byaje kurakaza iri huriro rya FARDC na zino huriro ry'ingabo za Kongo, ingabo za FDLR, Tanzania ndetse na Angola, byabarakaje bituma muri iri joro ryakeye ryo kuri uyu wa 12 bagaba igitero cya drone kuri M23. Gusa nta bidasanzwe byatangajwe na M23 ko hari ibyabaye, ariko nyine urumva ko byaje kubarakaza, bahita bohereza drone yo kubagabaho igitero, bavuga ko ishobora kuba habonetsemo igihombo. Ibyo ni ibyatangajwe na FDLR na FARDC, ariko nta byinshi biratangazwa ku ruhande rwa M23. Aha rero reka mabwire ngo nanone turaza kongera twambuke hakurya gato i Burundi. I Burundi haravugwa inkuru zidasanzwe. Inkuru ivugwa mu buryo budasanzwe ni inkuru y'abapolisi bakora mu buryo bw'ubugenzacyaha ndetse n'abandi bakora mu buryo bwo kurinda umutekano wa perezida, niba nabitabaje pe sinzi uko nabita, nabo ni babandi b'aba Republican Guard baje kuba bifata bagafata imodoka za leta. Bamaze gufata imodoka za leta bashorerana rwose nk'imodoka zitinyitse, ya makonvoyi adasanzwe, za modoka z'ibisimba z'amabisi barazitwara, bajya gushaka umushoramari, umugwizatunga w'umurundi, bamubwira ati ubu inzego z'ubutasi zirakudutumye kandi ugomba kujya kubazwa ibyo uri gushinjwa. Umugabo yahiye ubwoba, bamwaka miliyoni 20, baramushorera baramujyana, babwira ko ntazo afite rwose. Amafaranga yari afite yayashoye mu byerekeranye n'imitungo ndetse na business. Nyuma nibwo yaje kuvuga ati nyaboneka mumbabarire, arahamagara inshuti n'abavandimwe, bamuhereza miliyoni 15. Izo miliyoni 15 abahungu bamaze kuzifata babarizwa muri Republican Guard ndetse na bamwe bakora umurimo w'igipolisi ara mu Burundi n'abakora mu nzego z'ubutasi neza ubugenzacyaha, baraza kwisubirirayo. Nuko umugabo agezeyo atangiye kuvuga ibyamubayeho, abiganiriza bamwe mu nshuti ze, avuga ko bagomba kugenda bagakurikiranwa, bamugira inama yo kugenda abikurikirana. Icyo ni ikirego kiri kugenda gikomeza kugenda gikurikiranwa, ndetse bavuga ko
urwo rwego rw'ubugenzacyaha rwaho mu Burundi atari abasanzwe atari urwo rwego, ahubwo ari abiyitiye urwo rwego kugira ngo bagende bacucure uyu mugabo. Nyuma rero y'uko icyo kintu kidasanzwe cy'urukozasoni kibaye mu nzego z'i Burundi, ntabwo nabura kukubwira ko nanone Perezida William Ruto wa leta ya Kenya yaje kubavuga ngo yaje gutangaza amagambo nanone ateye isoni avuga ngo Afurika yunze ubumwe, Africa Union ntago iri mu buryo bwa nyabwo, ifite ubuyobozi buri mu kajagari kubera ko buyobowe n'abayobozi batazi icyo bashaka cyangwa se yabivuze mu mvugo nanjye sinzi niba nayivuga, ariko yayivuze mu buryo butangaje avuga ngo Afurika yunze ubumwe iyobowe n'abagabo badafite ubwenge, bisobanuye ko aho yerekeza ari habi. Aha ngaha rero murabizi ko Perezida Ndayishimiye ari bimwe mu byo ashinjwa kuba atayoboye Afurika yunze ubumwe mu buryo bwiza. Ikindi naza kukubwira ni uko ejo bundi igihe Ndayishimiye yari yamaze kuba yerekeza muri Ethiopia muri gahunda yo kugenda mu ruzinduko rw'akazi, abari basigaye bacunze umutekano ku kibuga cy'indege, ndavuga ba bakomando baba bashinzwe umutekano we, barafashwe barajyanwa, bamaze amasaha 3 bafashwe. Ndayishimiye namara amasaha 3 abategereje atazi ngo bari he, aho bakurikiranwa bavuga ko bashobora kuba bakekwaho kuba barashatse kwibasira cyangwa se bari bajyanywe no kuba bakurikirana ku abadiplomate batavuga rimwe n'ubutegetsi bw'i Burundi. Urumva rero bigiye bigenda bikora uruhererekane ku buryo Perezida Ndayishimiye ejo cyangwa ejo bundi wakumva ngo ibyo biri kudogera, niba abayobozi bagenzi be batamwumva neza, mu gihugu kikaba kitumva neza uko bimeze, ndetse hakaba harimo n'akavuyo ko kuba bageze ku rwego rwo kuba bafata imodoka za gisirikare cyangwa se imodoka zikoreshwa mu guherekeza umukuru w'igihugu zikajyanwa kwiba. Ubwo ni uburyo butunguranye mu by'ukuri, igihugu kiri mu manegeka bishobora no kuba byateza ibibazo byo kuba Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwaba buri ku manegeka. Ikindi ndibuze kukubwira rero, aya makuru yose nagira ntayakubwiye, ndaza kugusobanurira ko mu minsi mike cyane, mu gihe nari maze ejo nibwo nakubwiraga ni General Laurent Nkunda Mugabo yamaze kwinjira muri mu 23, yamaze kwiyunga kuri Kabila Kabange, abo nawe muramuzi neza, ndetse amara kwiyunga ndetse na General Sultan Makenga. Abo ni abagabo 3 bamaze kwihuza. Biravugwa ko rero bishoboka kuba bagiye guhindura izina rya M23 rikaba ryahinduka bakaryita ukundi, cyangwa se bakaba bafite ubundi buryo bagiye guhindura iyi muvoma. Ubu ni uburyo bwatangiye gutekerezwaho mu minsi 3 yonyine, ndaba nkugezaho inkuru idasanzwe y'uburyo yamaze guhindura icyerekezo. Iki rero ni ikintu kidasanzwe, niba uyu Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba yamaze kwihuza n'uyu mugabo w'indwanyi idasanzwe, benshi muramuzi, nagiye mubabwira kenshi, General Laurent Nkunda, none ukongeraho umugabo w'igikonyuzi, umugabo w'igikurankota bita General Sultan Makenga, bakaba bamaze kwihuza ndetse bakaba bari gutekereza ko bahindura iyi muvoma bakayihindura. Biragaragara ko hagiye kuba ikintu kidasanzwe hano hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero reka twongere twambuke hagato twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Mu burasirazuba bwo hagati bimeze gute? Mu burasirazuba bwo hagati rero icyo nakubwira ni uko ibiganiro hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze kuba birangira, bimaze amasaha 21, ariko ibiganiro nta na kimwe byigeze bigeraho. Tuvuga ngo igihe uruhande rumwe rwagendaga ruvuga ibyo rukeneye kugira ngo rwemere, n'urundi narwo rukagenda ruvuga ibyo rukeneye kugira rwemere, ariko ntacyo byigeze bitanga. Byarangiye abagabo babishwaniyemo barataha. Ubu bivugwa ko muri uru rukerera amato y'intambara yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugenda akikiza Iran. Iran nayo yamaze gukikiza ibisasu bikomeye cyane ku muhora wa Hormuz. Bivuga ko ari ibisasu bigiye bihakikije ku buryo haramutse hagize akantu gato gakoma umuhora wa Hormuz wahita ushwanyagurika, isi noneho igahita izimangata.
gutana burundu cyangwa se isi igahita ijya mu kangaratete itazigera ivamo ku buryo bukomeye cyane. Amerika rero bikomeje kwitera ubwoba ndetse na Pakistan yari ihari nk'umuhuza byakomeje kugenda bititiza amahanga. Abashinwa mbibutse ko aribo bari guhangana muri iyi ntambara ku buryo bweruye. Ibitwaro ibihumbi bine, misiri ibihumbi bine zamaze kwinjizwa muri Iran ziturutse mu Bushinwa zigamije guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutse ko Ubushinwa bwo bubifitemo inyungu cyane kubera ko Ubushinwa iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihomba, Ubushinwa burunguka cyane kubera ko ari ibyo bihugu bihanganye mu byerekeranye n'ishoramari. Urumva rero misile ziri koherezwa ku buryo bwinshi cyane, ari nayo mpamvu Iran nayo yakomeje kugenda ifunga umutwe kugira ngo ikomeze ibabaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho ngaho kandi ikindi buze kukubwira, ndaza kugenda nkubwira ko Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yamaze kugenda yigamba ndetse avuga amagambo akomeye. Yaje gutangaza amagambo avuga ati jyewe ntewe ishema ndetse umutima wanjye wanezerewe cyane kubera ko namaze kugaba ibitero kuri Iran. Agaruka ku bitero bagabye kuri Iran mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu. Ngira ngo mbabwire ko habaye intambara ikomeye yo kurasa kuri Iran, bakarasa inganda zo mu misozi, za nganda zikora ingufu za nucleaire, inganda zikora byerekeranye no gutunganya ibikomoka kuri peteroli ndetse n'izindi zose zishobora gutuma amafaranga yinjira muri Iran. Ibyo byose barabisenyaguye bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aranigamba ati nshimishwa nuko inzego zanjye z'ubutasi zakomeje kugenda zimpa amakuru akomeye kugira ngo ntere Iran ubwoba ndetse nyice intege ku byerekeranye no gukora ibitwaro. Ati bariya abanyamahanga nejejwe no kuba narabaciye intege, kwica benshi mu basiyantifike babo bagomeje kugenda bakora ubushakashatsi, nkagenda mbamara nkabica. Ati ndetse nkaba narasenye inganda zabo z'ingufu za nucleaire uyu munsi, ndetse nkaba narabaye uwa mbere wabashije gutinyuka kuzamura indege nkazishyira mu kirere cya Iran nkabarasaho. Ati nta wundi wigeze ubitekereza, akaba ari njye gihangaje cyabitekereje. Ibi ngibi rero akaba yabyigambye kuri uyu wa 11, ni mu magambo Benjamin Netanyahu yavuze ku mugoroba w'ejo. Biragoye mu by'ukuri koko kandi birumvikana ko niwe muntu wabashije gutinyuka iki gikorwa. Yavuze ati rero nkanjye ngomba gukora ibidasanzwe kugira ngo iki gihugu ngice intege ku buryo kitakora misile, kubera ko avuga ko iyo aba batarabaciye intege bari bafite amakuru y'uko ngo mu gihe cy'umunsi umwe bagomba kujya basohora misile zitari munsi y'ibihumbi 100. Izo misile rero yaba bishoboka ko ziba zarakozwe, birumvikana ubu Iran biri kuzibamenaho nk'imvura y'amahindu. Ikavuga ati rero twakoze igikorwa kidasanzwe cyo guca intege Iran kandi ntituzahagarara, tuzakomeza kugenda tubaca intege ku buryo bufatika kugira ngo Iran ikomeze kugenda icika intege mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aya ni amakuru rero abyutse avugwa. Reka tuze guhora mu makuru ari buze kugenda kuri cyo mu kanya kari buze. Reka mbashimire kandi mbifurize umugisha utagabanyije mwe mwakoze subscribe. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Nawe ugiye kubikora Imana ikongere kandi iguhe aho ukuye ihakubire 7. Wowe ugiye gukora like kuri iyi channel, ni ukuri uraba uduteye inkunga kubera ko uraba utumye YouTube ituzamurira channel ku buryo bwiza. Ni ukuri nawe Imana iguha umugisha. Niba rero hari ibindi biganiro mwifuza ko tugenda tubakoreraho inkuru, mutwandikiye muri comment, tuze guhurira muri comment tugende turushaho kugenda twungurana byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubaha umugisha utagabanyije.